Jisu Kristo kami yang pa arwaya kapio japa sero pinu mempe kai pa asansa nempalo ko mo ngunum jala selo aloni ti mi bidu. Selo ngunu 2 Corinthians chapter 1 verse 22 sim kakasa soludo, who has also put his seal on us and given us his spirit in our heart as a guarantee. Sega verse ngunum luko pa kamudone huna aba o darubo yejelo ka amyang pa baptisma lato ko ladune himi pinu seal ti otola atu duke ho hika hao mo heme na pa mo ka darubo yejelo bidu ke la ludo lutina ne kone so takasa ngunu potasi hangkeli malio ato cima pa dodu ho hnu patali madu hemi keli lala ko lala department seal til ko si ka department ku kubel kadadu sisi mata agriculture department keli lala til tu koda seal tu koda masih agriculture department ku kubel kadadu horticulture department tu koda si horticulture ku kubel kadadu ho forest department kela lala seal tu ko forest department ku kubel kadadu hu chuli pa ngunu miutani atante kidia pion kamoganda ngola dayo potao ka hang keli mana nyam pangunu atau cina mapa dadu ho khnu pa limadu ho kimi ngunu pine michila ko lala pine ka habla pi ala batisma lala ko la pine ka ngapa ko pine ngunu sil tulu duku pine mo duku ho ngunu pine ka ngaku bi al kada ko la ngunu hutogana daduku ho hutogana dal ko ngunu empe khnu pa duku pine ka ngapa lila hopa ngunu ka ayo pine darwo yejalomi dubo kendu netampa pela luko da John ka chapter 6 verse 56 so ngunum luko tala do huna ngka yomi digtola dune huna ngka aim tang tola dune hika ayo ngo dubo dukela lutola do mo netampa pe pine dubo dune luko da darwo yejalo mi ngunum potabila ngun ka ayo dubo du hopa seka bers atang kalonu munu empe ai patagsa ngunu pine ka ngaku ke pine ngunu mu tola do ku ke ho mu ko ayo ngunu mi heme na pa mo darbo ye jalom bitokola do ke hopa simi tagla empe ai pa pine ka lidio dasa ingya ma pamugi ama dasa pine lo yang ko dupa pine lo arwai do ko dupa melanjam selo pine yang kincho pine ka arwai do kincho amen.